Aprangsi berta kelang arato anapan nilihin pen kardom pajirlo kardom. Non nili karbilong ria berta kethanabang sami ojang terangpi. Non berta ang tonpen arjupon sena. Karbi Anglong Hemprek Article 244A Autonomous State aputha karisim kangtang pen kachetok atum KLNLF KPLT UPLA PDCK atum thang niphai ingkoi rake thomani Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala thengnu risim chehodai ponlu lapen lamdon sita kachetok Japan chisiklo Bonta Karbi Anglong Hemprek Article 244A Autonomous State ketok ponpedera jok KPLT UPLA KLNLF atum ningkang samsi cepaklangsi lamdon kachetok dun dedetlo lapen dena rong nurakla paklamalong Union Home Minister Amit Shah kewang hotsetami radamai pialong chitong dun dedetlo Karbi Anglong hampang song thongkep sosi chelangsi KPLT UPLA KLNLF atum Karbi Anglong Hemprek Article 244A karjap thebajok Karbi Anglong alongkido hampang song thongkep sosi atum chelangsi dipuarong sopi rusem sonsing ingti amir biri athengno along alang litomaphan Karbi apoho pen archopon lapen Karbi arat kedo anta labangso kemangalong arjap don thipu posi hampang song atum aning chepathi duntu Jadi KPLT ceasefire long foreign secretary lo, men song long ke resting ipu, men binong ke John Tenton be. Lain lo, ni tu Guwahati dam lo 23 year ni ke arms lay down ni tu Guwahati long bido. Arms lay down ki bi bang ke lage mission alam ni tu peace accord peace sidoi pusi tu peace bang lo ceasefire lo tu arms ke down ke bang jeng panda pilo, kedam tang ko raga thomari da pilo. Sita me court alama pu thak bang ajar so ini kang samsedet adim bang ke nailo lapen itum song rohan tiki jethan pen helang Karbi khai phan chima tha sinang Karbi khai phan helang ba phang sinang lapen me thang det kachima thagali khai rak der phasin ke song pot itu bolong pen ta kit ye bang lupik lo hala tuma kar jong ta ning samsedet Karbi khai ta amang ti gup jai no siri tum chingbai chung sai ban si naki pitang I court lapen development doan apa sami itu langkang ke jalo. Makanya court long doan itu porhiet pen. Artikel alam bang ke klang komcet lo. Artikel alam masih apa jalo. Masih development mang ke itu pudami non nili yang pudami mang ke artikel 244A yang sedang implement bilo bolote itu artikel ISO ke implement ROC development non hajat non education ahi non industry non ang konsami tax dupo itu extra rak nason nai towar ni highway nai lagu kini ni tum lahai ke hang he itum ka hang ke 244 article 244A hang lo laso 244 article A na implement lo pote taki national highway to ko highway to ko laben beauty education hin puston laben institute punon college punon hadak dolab lo as extraordinary ke tum lahai ke hang itum kenai bang ke article implementation se nai pulo laben ekodolong ni tum porhi lo ise ekod Karbi Anglong panjitogi pulon te nangli ni phone ni trok kapor hi pen stami nangli ning kang sam doni nangli 15-20 minutes ang bong pan kapor yong si nangli ning sam sudat pura da so ikor koson ke chito ai kor bang RD do kok nai ni tum song ka ni chalang pet pen sili tum hadak dam lo KLNLF KPLT song ni UPLA PDCK pana song pen tum dam sedak tum village juma nam lo ni tum Karbi khai pan kasok khai apana joini ke dam mangke ni tum mane ko biluma arti apa dia rasol sih ala ikor teng ke teknologi masih cingwai lo lapu kali lo ditum tak Karbi khai pasti klaim benar ko Karbi hang Karbi Anglong pan ke tum kapang punya kami klaim nang kapal yang angkap si klaim nang ko itum kisung doan sampai cecak nang stam labang ke tum sui ko nang ko si itum atumis itum ikor bang desain cedak pini ikor desain nama tum tipi masih desain cedak la kasi bini non nilai nang tum media through kan ini bang itum dak kecima thani sondol tang Karbi khai tum bang ning isi donala party alam ci pupe dana bujni party alam ci pupe dana itu Karbi pulote Karbi khai sining dot pen article apha ke tum te song pamilu pulote pen hang pamilu pulote hadak si tu phanang technology stame politicalize bande lo pulote ba politically issue si ban bom pulote la so bosu bang la so ban bom itum kache song hele kaman ko ke highway pu anai la pu hadak sugar mill pi nei hapu la dak pune akang bare ga industry bonai pu hadak science museum la hai pandak kali itum ke khai methang arjap ti methang aju tang jubat lapene methang alamaki lapene hai kadok be kai ke mo itum generation apana phan start tu mathana ko
itum non reng bomo si itum generation si angton made ni kalai kali stame itum asumar pana tami itum matha pensi lahai bosu bang mathani na suka matha pan joni si mo next generation dum bang ai me cheno dako next generation dum bang ke damri ke mahang ke charge yang kra kabeda ko joni si dum ta laso kon bang sangkan ke acha sir nan itum suspension of operation ba man non the ceasefire si do bang kolo bang itu ceasefire si do bang lo ceasefire si do bang non amat ke sila pena sam sorkar pan pilo nale tum pachini ni sam sarkar pan pachini ni hang bang ke ekor bang draft paminang ko la pena dak bang ke article bang ke include bet rata ke mang fansi itu menang posi rata ke mang rata kar isi menai mati nasi ada bang itu menai bang ke article bang ke include bet nang lagele development pe ko mon article implement lo article long si development da dopo funding da dopo ang non dopo ada tu pan package nang pichon kiri tum rat pan ko pilo chip klang laso da package ya prang mo esta bang lo stop ini non exhibit nung kuson mag mupen ninje tang lo exhibit nung akisung kuson mag po laso na taxi po lage khai long ri along mane development mang ke do post tame ela ili ke mang bang ke abedan itu mi bang kalam kene kola dak hele kodai dam ke nang itu bang haro cricket thombak doji 1300 bak asamis mana ni ngel salah ini ame along sikit kumbang kebong le tang itu tapi lah cuma kita bang lai pide si bang ta hai ati malang tum tanon ke war ground situ lo apor ke chiton ke besi bang jalan mene tame bang ji lang tum ta kapen kosono nyala tum bang ni batha bang ke ni ta chini tama war ground si bang lo pota lang tum tame bang ko lapen ala tum ta rada pansi claim ki posi song bijere kai ta ngi posi alang same war ground bang pesam rada ngong situ ko la bang ma punang ne lo asamis mana ngi gan Radom la news channel nili sung selo news channel siken bagame ye to me kartu se chelo ni kero to me pilo ni tum kachetok tun thek thek mate ke kroid thek thek ningang sam selam thekela hello elo tum solang do kal binglong rat akar i hemprek khala bang so article ko e bang ni tum ka thek la drab nang ki pi pen ni tum han nang ka paklang pen tum ka thek long le det pen join ni si ni tum ning sam se lo pen kroid thek thek lo pen bang so pen join ni si ni tum la bang ken accept on e thema ni tum hemprek ka che hang ka song ye ni pen jok a mo ne tum kar binglong rat bir tang lo pen mon sam du yu ne det lo la bang solam this ni tum che thak lo pen bi lo la pen sini tum punutolo alang tumang thaklo je labang ke ditum no makaching wai bela si bang so kaching wai pasing tum ki wang lo ke polam sini tum si pulo si puthot de tum hadak ching wai de jat pet bang tholo ninggang sam se pen si bang harapan bang jelo masi hentulung bang de pia ko de tum kar melo tormas konsil cm sar alang de pantame de tum kachan tholo sar je ni tum ikut je alam the puthak rap ni rum na paklang lo posi labang solong ja tu ro e ke eni tum theklong de la posi sar labang so bang ke revise kuri dan nang sar nang lihin ben nang rap tha ben ni tum tamela son si thaklo so aselang li si khai ba ching hon mate hemprek walang li ning ka to walang li mang ka man pen join ne lo maselang li tamena more in be jok si ni tum pini patumi ni tum so bang cancer plot si nilam thikala pon belo si khai jong si dolo le putang te ni tum tame ni tum akemang mate solang do karbi ara akemang mate san kura ara akemang tame chun vekji pusi ning che the la hello lason na vaksin ang tum bas nilitum kahin nang puji bang ka la someter ke la ka dak district council karbinglong tim to bangene tu ki pu dami alam ave alang tum kaprek asang dek bana tum ka chrap tum ni deklo sila ke puram lo pote center sarkar pan sini to phan isi people of nang ke pimo la bonson sini tum deklo la hello ningkang kum selam thang ni pha ingkoi ra phwani denarong nura club aklamalong BJP rat amai pialong nang kachetong don japhan rongkhang constituency vothat lang sopen nang parlo toware bengalong an ki chwa phan kisang pen puthot kebar popwa hot ihuma hem konglong inu jitendra dera phan kapatong a hirkang tang raka jok aprandam joilo apran kedam joya bangphu arong vothat lang so BOP tok bearong amekar kangbura dera pen senturong pipi asopo pusi pang thekpon apran gedam joy abangphu arta laki ningkan thongke asopola pen ahema soraphan chi utikang nanglo West Karbi Anglong, Lakhatrok,
Bothat Langso constituency arlo Hanthor PS along CPIML ASDC Asong Pen board level committee ke sengpon. Thang ni phai ingkoi ra phorni ASDC CPIML ahin pen non kewangji Assam Assembly keligalong kachepate donja phanpura chisik chedang ponsi Hanthor polling farman board level committee sengpondo. Labangso mayalong arputa chepekpon. Sondip Singh Terang Maipu Kangbura Hansi Secretary, Mohan Singh Teron Vice President, Rajan Hansi Assistant Secretary Lapin, Elvin Terang Hundorongpi Bohiram Terang Atumaphan members arpu pekpon. Elections tamini tum spemel pen SSDC regional party pen itum thursi mane lasu anse karbenglong kapathe mote anse power kiwanjia phan hitum jakong CPG lapeni tum la so gomen karbenglong Hemprek nang pipe kelong le lasu agomen tangke hitum chedanji pusi hitum rot pen ceparai pon Thang ni phai ingkoi ra phorni denarong nurakla baklamalong BJP rat amai pi paman pon. Laso rat amai pi along aluhi aman pen Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal, Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, EM Tuliram Ronghang, HED Minister Sum Ronghang, MP Horen Singh B, Karbi Anglong atim lapen ongdung arat atum chitodun rinti. CEM Tuliram Ronghang pen Karbi Anglong a Hemprek Article 244A Autonomous State nang pinangji pusi Union Home Minister Amit Shah phan rat angalong lamjai हाथ में हथियार उठाकर हम प्रशस्त नहीं कर सकते। अगर रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को घर चाहिए, बिजली चाहिए, तो हथियार लेकर नहीं हो सकता। और मित्रों 23 फरवरी को 2 दिन पहले ही 5 उग्रवादी संगठनों ने हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद हेमंत विश्व शर्मा और तुलीराम जी के उपस्थिति में हथियार डाले। मैं सभी 5 उग्रवादी संगठन के जो नौजवान मुख्य धारा में आए हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। आपने हथियार डाले हैं, लगभग 338 हथियार, जिसमें AK-47 राइफल है, LMG रॉकेट लॉन्चर और 11,000 राउंड गोला बारूद समर्पित किया है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारे अफसरों से, गृह विभाग के अफसरों से आपने जो वादा किया है वो सारा वादा 1 साल के अंदर ही हम पूरा कर आपको मुख्य धारा में लाने का हम काम करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये 5 संगठनों ने जो आत्मसमर्पण किया है और अब वो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए हैं। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ये पूरे क्षेत्र के समुचित और सर्वस्पर्शीय विकास की चिंता करेंगे। आपको हाथ में हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, हथियार छोड़। आज मैं सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत विश्व शर्मा, तुलीराम रंगान और भारत सरकार के सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक सफल समझौते से इस क्षेत्र के अंदर चिरकालीन शांति लाने का आपने प्रयास किया है। मित्रों, मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर के ग्रोथ का एक खाता हमारे सामने खींचा है। इसके अंदर हथियारों की कोई जरूरत नहीं। बोडोलैंड के अंदर हमने समझौता किया, त्रिपुरा में समझौता किया, ब्रू शरणार्थियों के लिए समझौता किया, आसाम के अंदर 9 और उग्रवादी संगठनों ने समझौता किया और अब 5 उग्रवादी संगठन कार्बी अंगलांग के आ रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आसाम के अंदर शांति से ही विकास आ सकता है और आसाम का विकास तभी माना जाएगा
जब आपका विकास होगा, आप विकास के अंदर हिस्सेदार होंगे। मित्रों, ये हमारा आसाम हथियार और of the people of Karbi Anglong and Dimasaw is the implementation of Article 244A of the Indian Constitution. I would like to mention, Honorable Sir, that the people of Karbi Anglong have been agitating since 1950. The agitation took the form of a mass movement since 1986. Hundreds and thousands of people died during the movement. Several insurgent groups were born out of this movement, and many young people died. Due to civil unrest, the Hill District have lost precious time for education and development. We, along with the civil society organization, have worked hard for peace and to have insurgent groups come our ground. I therefore ask Honorable Sir to take up this matter and take this initiative for immediate implementation of Article 244A of the Constitution. The people of Karbi Anglong and Dimasaw are resolute on this issue. We believe and are hopeful that under your leadership and the inspiration of the people of will meet. Once of the inspiration, the people is meet, there will be permanent peace. We also trust that under your leadership and under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, more development will take place and make Karbi Anglong and Dimasaw and Prince of India. Because we, Karbi Anglong and Dimasaw and West Karbi Anglong, oldest 62 district in India and largest 62 district in India, bigger than Goa, Sikkim, even Tripura also, sir. So we need implementation of Article 244A, sir. Thank you to all. Bharat Mata ki joy, joy Ahom, joy Karbi Anglong. As per Constitution of India, we need implementation of Article 244A as per Constitution of India. हम तो बोल दिया, वो तो कोई दिल autonomous state तो लगे बोल से long standing दिल, we have long standing दिल. Autonomous state means state within the state. So autonomous state means state within the state. Article 244 it means state within the state. Ente la non la song pho pini la her tumi kedam tang atar ni hele che kamanan ke kenelo cylinder lo aso po ifak nal tum la tan pilo ke klemi. Hilton Karbi Anglong Autonomous Council pen ke central government pen state government athan pressure kilo je prabjin pen lamdon se toknan ko kuchine pen national lamdon se toknan la pen litum ta chuning dirun lo je autonomous state ka kan ko include pen ka chesam ne putha tamme la lamdon ka che toklong tok gir pen do son te pini la bangso long na ke amit sa sar ke ninge delo la sila so boy fa ke lamdon che tokke lang gela lamdon che tokke ko gela ke ata ninge je delo lamdon che tokke la sini te Pinya berta la angsi kang ton chalok kaduka via phanta kardong.